大家平安。感谢主的保守与看顾，我们聚会的时间已经开始了。我们一起来低头默祷，安静我们的心。阿弥陀佛。阿弥扎卓呼玛尼阿巴来达伊玛多查出木安兰阿苏木库tua na madi tanu ikan semas ayatua dinadu manaka semas nimadu ikan ta'ala ala alu iu ikan pau jiu jipen ni madu sakatu sula kadau ilang dau tua sinyafa ibu agai Maya kemarsuran多努瓦鲁，来吧，我们来匍匐敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的神，我们是他草场上的子民，是他手下的羊群。如果你今天听从他的声音，就不要硬着心，来出该拉什么事。圣诗第333首，是乃大三比嘎德罗埃代德拉布鲁卡图特鲁，阿里卡萨里，我们一起起立。Tisun ania kama cemas di dari bawah. Mari-mari asu kiriwat tanu amen. Mavang ania sini ka suriwat.
dosa nia bina caliwat, abitu agadau avening, alamain tua nia varun, tua nia gemuda anak, sakatutsut, nama siwalan, amen uta aseman, tai ayau, tanusun adiha, seman balabat tua su ngadan. Uli nia sipa gau-gau nia lihai tanusun nia cemas. Ulamen asu kini senayang. Auli temau ciker asu saskaulan. Kisu pina pucawangan su pina pulang ngeman. Tua siwalan maka pa'a luai tua siza za angan asu turun katua su varung ania semas atala palabatsan abavak ula nia tanuamen semasa sasa apapu picur tanuamen palabat suanga nusa derung ania varu kimun anase selat anga semas semam palabacu amen tanusun ania lihat akemasi padaki pada emacuvung nia sipa gau-gau tanusun ania inuri nia bina katua sa ngadan ania malayai adi Yesus Kristus amin. Amen。教读奇文，今天我们要读的在Dapulu katu aru senai undang apulu katu 5 kita teru apulu katu lusa paketa teru apulu katu sepak selatan. 男生先念，女生来应。Hari一起cemas negara bikamen asman balawas anusu aku ju.
主该阿奇马斯，奉受上帝的话。今天我们所要领受的圣经节在新约圣经马可福音第14章1至9节。Uli spui ta kai na cimas, ita daucikan I Marku tapuru katu spat kayang ita kanang pateta siba kalan. Ida daidai saka pitu apuru katu ita serakan。请今天要服侍领读的青年到台前做服侍。大家平安。平安。逾越节和除酵节的前2天，祭司长和金随教师阴谋要秘密逮捕耶稣，把他处死。他们说：“我们不要在节期中下手，免得激起民众的暴动。”耶稣在伯大尼那患有麻风病的西门家里，正在吃饭的时候，有一个女人带来1只玉瓶，里面盛满很珍贵的纯纳老香油膏。她打破玉瓶，把香油膏倒在耶稣头上。有些在座的人很不高兴，彼此议论说：“这样浪费香油膏有什么意思？这香油膏可以卖300多块银子，拿这钱来救济穷人多好。”因此，他们对那女人很生气。可是耶稣说：“由他吧，何必为难他呢？他为我做了一件美好的事，因为常有穷人跟你们在一起。愿意的话，你们随时可以救济他们。可是我不能常与你们在一起。他已尽所能的做了。他把这香油膏倒在我身上，是为我的埋葬先做预备。我实在告诉你们，5天之下，福音无论传到什么地方，人人都要述说他所做的事，来纪念他。”这是上帝的话。阿们。
Yesus ay manatutu. Pasanalangin matu aku kami sampai matu. Dan bahwa labas ay suwa dan matu dan matu. Dua perjuangan dan matu Paula asal di dalam laut. Sekarang kalian main dan lalu pas lagi bukan matu pada laut. Dakwa siapa uji pada laut di dalam air suka melayan kata pulang menata pulang lain. Sa alami satu punya sahabat pada pada sana dua uji sekolah pada ada. Dulu awal dengan selesai air itu di dalam dua berlepas. Mali dan dua uji tahu sekolah dua lebat dan senas. Jika cita-cita yang jika air suar kita bisa berbayar. Jika ada dari masuk ayat Yesus air suar yang senas. Amin. 献诗北业教会诗歌班。
讲到今天的讲题是乱世中的福音，接下来我们一同来领受来自于上主的福音。我们将时间交给男神的神学生包章贵同学。弟兄姐妹平安。平安。感谢教会接纳我代表神学院来向大家请安。也感谢弟兄姐妹过去对神学院的奉献跟祷告。有你们的支持，可以让上帝的福音事工继续的延续下去。也请弟兄姐妹在接下来的日子，也可以继续为着男神来祷告。让我们都能一起参与在上帝的事工中。那在开始今天的讲道之前，让我们先来看一下男神神学院的请安报告影片。亲爱的弟兄姐妹，真高兴在这里一起分享男神的生活。今年我们有9成5新生注册就读，愿上帝保守他们的学习，能在这个世代成为榜样。另外，学校在教育部立案后第一次接受校务补件，透过为期2年同心筹备后顺利通过，同时经历3年整修的礼拜堂与补给教室已启用，让校园环境越来越舒适。然而，暑假期间经历了丹纳斯台风重伤台湾南部，学校许多老树被连根拔起。在教职员生齐心出力之下，校园也迅速恢复秩序安全。我们经历了风雨中得蒙保守，也祈求上帝恩待灾区苦难困顿的百姓。新的一年，我们还要继续努力，要让男神更好。也请大家在祷告中纪念我们。男神是一个爱神的团体，我们每天都有找到礼拜3的大礼拜，可以帮助同学把自己所学的，不管是圣诗学、敬拜赞美，还有合唱指挥、诗班的指挥，或者是诗情加来到各地方去服侍的时候呢，我们有加持的团队，不管是专兼任老师，在服侍上面都有很大的助力。那因为我们只是一起在这里上课，也一起住在这里，一起生活，所以说我们的老师们非常乐意帮助同学解决问题，无论是写作或者是生活上的问题。所以呢，非常欢迎爱上帝以及爱圣乐的一起来到这个神所爱的团体。男神的宗教社会工作相对比较重视神学的实践方面，所以在这里除了可以学习到社工的专业这些科目之外，也会专注在教会如何配合社会，特别是在一些社区工作方面。我们的学生有退休的，然后也有刚从大学毕业的，学生之间的关系不大和谐，老师跟学生之间的关系也非常的良好。所以邀请各位，如果对宗教社会工作有兴趣的，欢迎来投考，也能够成为男神的一份子。台南神学院是一间在地不是又充满人情味的学校，我们有非常多元又专业的信仰课程，不只是传承自西方宣教师的精神，更有黄长辉牧师
处境化、道成肉身做神学的方法，可以满足无论是在学术上的追求，或者是信仰上面的理解的需要，也为地方教会培育未来牧养上帝羊群的牧者。台南神学院是一群互相关心的伙伴，也是互相学习的朋友，更是在上帝的怜悯慈爱底下的兄弟姐妹。欢迎来神学院和我们一起领受上帝的爱的恩典。弟兄姐妹，大家平安。很高兴能够在这个地方向大家请安。台南神学院已经走过100多年的历史，这段日子当中，有人事、有经济、有营运、有招生、有税务，很多的问题，在困难当中走过来。虽然学校有遇到风波，不过我们相信上帝的带领，他会跟学校一起走过这一场挑战。在此呼吁我们教会优秀的弟兄姐妹能够献身来读神学院，也能够继续传扬福音，传承这个信仰。谢谢大家。好，那我们一起来做一个祷告。神的天父，我们来到你的面前，恳求你此刻与我们同在，求你开启我们的心与眼，使我们在查考圣经的时候，能够更明白你的心意。透过今天的话语，求你再次坚固我们心中的信心，使我们更深的认识福音，让我们能够抓紧福音，并且能活出福音的生命。我们如此祷告，是奉主耶稣基督的名求。阿们。无论是台湾社会中发生的随机杀人事件，或者是针对说 TV 什么的走兽比较简单的，或者是国际间发生的战争，或者是说贸易直接的吵啊，例如俄乌战争引发的冲突等等。那么对乌克兰，那么对以色列，都让人感受到安全感正在慢慢的消失。在这样的处境中，人们自然寻找各种方式来应对焦虑。有些人会囤积物资，有些人会投资资产。又或者是通过娱乐或者是忙碌来逃避现实。然而，对于我们基督徒而言，更根本的问题不单是自保的问题。而是我们在这样的乱世之中，什么才是真正的福音？什么样的好消息能带来真正的平安？今天的经文其实也是发生在一个动荡的时代。当时候的犹太人活在罗马帝国的统治之下，他们长期承受着军事与政治的双重压迫。当时逾越节临近，这本来是一个欢庆救赎的时刻。是一个数算恩典的日子。
但是祭司长和文士却在密谋杀害耶稣。 Dapat kalengan no para kalai kata zaman karu tulu to sisiu madu kinum dia madu to olo bacai da Yesus. 这些人本来应该是宗教的领袖， Ai so dia madu amata mana kalengan no sarwa. 他们应该是最渴望弥赛亚来临的人。 Di bida sawan dia madu tera salingan dia madu to mata kirimu aza Mizaya no Israel tsatsa. 但是他们却害怕引发群众的动乱。 Wai marku dia madu no kipalainga ta'alalan ta Yesus Kristo. Olo makau ta'alalan. 会影响自身的权力地位。 Tak kuda dulu masuk iradan dia madu, masuk kindi dia madu. 所以他们选择除掉耶稣。 Menasi kinum dia madu kita tahu semula apa saya dah Yesus. 这是他们的权力的计算。 Aku mesti boleh tu salingan tu garang si kinum teman si kisang. 他们不是害怕得罪神， Ikan teman ku dia madu tu pasal tu cemas. 他们害怕失去现在拥有的特权跟政治平衡。 Asa kalau bulu kutu dia madu, tu kita kawan garang dia madu, iradan dia madu. Kata tu panen ta'alalan azwa mana kalau bulu kutu dia madu tu menikah. 信仰对他们而言， Azwa sarwa no ya tu mesti teja mereka barakalai. 就是一个维持秩序、巩固地位的工具。 Namasan kasituan dia madu tu makaya tu mau kau tu manguan apicu garang dia madu. 当耶稣威胁到他们的权力结构的时候， Wai no regan ni Yesu urupa depun dia madu itu iradan dia madu. 耶稣就必须成为被铲除的对象。 Sakai jua dia madu salinga aja baru anak kuya tu semula Yesu Kristo. 这样的心态在今天的教会也可以看得到。 Nama tu cua benda belungan sikit teman-teman itu anu nama pasal nama tak biwa zai tu cua kiukai. 我们是否也将信仰当成个人的地位、追求成就感的手段？ Ai semua ta dehai atau ta masau ta semat. Mana nama tu ta daran ta cipu daran tu rumah goten tu ta mamuan atau san pasaran itu ari mereka cawan. 我们是否在不知不觉中将耶稣边缘化？ Masa ni tu nak bawa kini nama nama sepenuhan. Ti Yesus Kristo ini kan tanda mata tabar. 我们是否让耶稣成为我们权力游戏的配角？ Ida bida wena ini kan nama susoma ibu itu susalingan tu sugarang tu sumama ni kacauan. 那么紧接着场景转到伯大尼，伯大尼，我们上次早上我也是在这里迷路。哎，怎么在伯大尼？ 一个曾经长大麻风的西门家里， Itu ada di mana ada satu sama ada pengah di semua ya di rumah ni mana. 就在耶稣坐席的时候， Kerana kira di mana di Yesus itu itu rumah. 有一个女人带着一瓶极珍贵的真拿达香膏， Itu adalah yang masuk tu ada pasangan rawat sa rumah ini abola. 她打破玉瓶，将香膏浇在耶稣身上。 Betul sa si alu api yang sama-sama di Yesus itu sa rumah alu. 这香膏的价值约当年一个人1年的工资。 Atau maksud saya si kira sa rumah abola, nuta kisangen namanya tawa ciri ciri kau na jinjulan di madu aza yang pasangan. 他的这个举动在门徒的眼中变成一个浪费的行为。 Itu pasangan atau pasangan mereka sasa di Yesus, itu pasangan itu si abola ta Yesus. 不单是觉得浪费，门徒们还很生气。 Baik itu anu mesti itu anu tak kena. 他们说这香膏可以卖30多两银子来帮助穷人。 Itu pasangan itu kau boleh itu abola dan si paguri maka itu pasal itu dulu gua menampung gua cakap. 这句话听起来好像很合理，很有理性。 Nunda kini dengan matu pada dia, aku nak kau usah tak cakap, gitu. 好像要做社会关怀， Na macam tu kibari sekitar baik siakai. 但这也暴露他们心中理性的算盘。 Baik, nunda kali na so baru makin naman. Maduma ka sa ita da kaulidan kisah niya madu.
他们用市场的价值来衡量一切。 Semua kakak-kakak ni kacauan si cepat-cepat tanaman mama. Pakaian tu cuma mana kirimak ni Yesus kata sini pagau de mari. 包括对耶稣的爱跟奉献。 Pada kamu dah ada sini pagau na zawa waya. 然而耶稣却说：“由他吧，他在我身上做的是一件美事。” Dapat macam nasi syur bincikan. Lain pun di madu. Ibu sensasa tanah wangwa tanwakan ayat Yesus. 门徒看见的是浪费，女人却表达了敬拜。 Asyik pacunan no dia madu asal di Yesus itu bahasa mana nama tu. Nakwa ada sini pagau na zawa waya masih baru ada palai tu cemas. 这女人不看价值，不计代价。 Ay cuma waya kena pacun tu makulukuda kagulian. Ini kena pacun tu mau si pasipona di madu. 因为他知道耶稣是如此的无比珍贵。 Dan tulang di madu asal di Yesus kita pasangan rawas tu sini badiri di madu borak. 这样的理性计算，在我们今天的教会中也很常见到。 Ay cuma tu cuma kisah kemacawan teo. Maduri kena pacun di madu tu tagian. 我们会用投资报酬率来衡量我们的信仰。 Ito no namaya to na siubay makuto kutan no kinamnam to pagawada ito da salon. 我们会问信耶稣有什么好处？ Kaya no ito tawag mo kinamnam amaro ko gagawin na manguan masaron ito semas. 我们来聚会划不划算？ Kaya no dia kena biniciwan. 我们来服侍值不值得？ Lukis ka wala kan iswa ka mangwa iswa tagaw gaban. 我们把最好的时间、精力留给自己。 Nagwa marihutan asa ta na manguan na jika mapicho kaya piniwala talim din di madu. 只把剩余的献给神。 Asa ta tsanga mana mapanen ta semas. 我们忘了耶稣配得我们的一切。 Marihutan to aja na naman mga kami ta semas at semas dada ba kumago to nanon ma. 但接着耶稣说了一句关键的话， Kaya Amerika macam tu cuci kaya nama salita lah nama sama-sama. 他是为我的安葬预备的。 Ayo di madu wayan asih madu tu madu terlakan. Di badan dia di madu tu ada tebing atau kursi culan. 这句话显示，这无名的女人比门徒更明白，耶稣即将面对死亡与埋葬。 Nunda di mana sasa di Yesus bila itu wayan. Ayo kau yang tak kenal tu nama mata baru makin teman asal-asal ada tebing ni Yesus Kristus. 他打破香膏的行为不是一个浪费， Kemudian di mana tu kita berdiri di mana bisa tua si sebelah tu Yesus Kristus. Kamasuk tu kabudan nasi udai. Mereka mana tu yang caw-caw nama saya caw-caw tu saya so di mana tu si haluan tu so abulat Yesus. Ini kamu lupa pasang. 而是他带着一个深刻的属灵洞察的敬拜。 Nah kemudian kinam di mana tu nama tu ada wajah Yesus itu si kebandera mata tu. 因为他的这个行为，耶稣甚至应许， Kinam di mana tu nama tu so baru kinam mana so bayan nama warawat. Nah kisan matu saya itu Yesus Kristus. 5天之下，无论在什么地方传这福音，也要诉说这女人所做的，以为纪念。 Saya kasawa naman, nuja ini no ibu te coba kawan te tua nama kai. Cara ibu tua kini kusensengan ya sebuah bayan. Akibatnya tua ini pagawagan ni madu. 这是一个极大的尊荣，但是他却是一个没有名字的人。 Muda kita naman, urarawat saja mana ribu ni madu ay nama tazona semanda kuah. Ni kan mada ni madu cikan kita sisip. 这不是偶然，而是圣灵的引导。 Ni kamu ika kemenangan na bencik de contoh sisi waktu di madu dah kuah. Walau nak cuma semuanya ini kan madu tak bencik tak ada ni madu. 当他没有名字的时候，我们的名字就可以填进去。 Ayat tua makanya kinuna mata itu. Ayat tadi kalau kata ni madu, arti sunat kima makanya sepasal tu sumada tu masa nama tu sebuah musuh kita teman. 无论我们多么平凡，多么不完美， Juga nama tu ini di kamu dah kena mudah-mudahan. Ayat kena mandang waidan. 或者我们曾经犯过多少错， Kalau pasal iwan itu, 只要我们愿意像他一样，
Gusto lang kita itong namaya ito sa kimatababayan. 破碎自己，毫无保留的献上。 Namin natukuan ito sa kamatsaman sa kipagaugawa wapulat. 我们也能成为蒙神悦纳的人。 Di namaya ito na mo sa kalway na sama sa mapulat. 那面对今天的动荡不安的世代，我们要怎么回应福音呢？ O kung dito na tumula tayo sa namatutso Ziday Tasarwat. 我们是像祭司长跟文士一样，用权力计算来回应。 Malu na may ito dito na kalainan na palakalaya tulo-tulo kayo masamasa. Sama kindi iradan asalingan niya madwa kisang to demada na mata sa pichu sa maurawa nasi niya. 他们抓住权力，却失去了灵魂。 Na marap niya madu to iradan na kwa dapat nga niya madu menikah. 或者是像门徒一样， Malu na may ito sa sasal di Yesu Kristo. 他们很理性的算计回应， Masawa sa kisang to namatay mo daw si Kamangon ni Madu. 算得太精，却错失了永恒的祝福。 Ay yung kisah-kisah ta ita masalita manunusot to na kung gagawin mo ya. Ison mo sa talagang mamuha na umiyaki na sumas tao ramen. 或者是我们可以像那无名的女人一样， Manurong makaitin na meron di Madu ni Kanungada na babayan. 用我们的生命来回应， Suma saruan di Madu nasi di Madu at mura at sumas. 打破玉瓶，将最好的献给耶稣。 Katilin na sa mana bingsa pagkagawa na tayo ng mamuha na abura kay Yesu Kristo. 真正能在乱世中存活下来的人， Aso ang makaya ba di wala na batut sa wajidaya na makauwu. 不是那些紧紧抓住资源的人， Hindi ka mamuna di Madu na karim to ang kinangisan ni Madu sa ikatsawa na ng mga. 而是那些愿意将自己完全交托给神的人。 Naman na sa selain at kipagaugaw sa ibabay kay Yesu kita pa palawa ka nasi ni Madu at ang markat sa usawa. 这福音的核心 Sa pulong ay sa magkalaro kayo sa mas. 不是让我们逃避苦难， Hindi ka man tumulong tayo ito kikabilan to at si sarapay. 也不是让生活过得更舒适的哲学， Hindi ka nomi na kinakalim to na sa sarangwa at sekat sumutiyaw sa katero. 而是那位创造宇宙的真神， Mga nazwa na mati to ikatsawa na nanununga at sa mas. 毫无计算，毫无保留 Ni kan kanu kisang ni kanu ninaw. 的为我们进入这破碎的世界， Why kimati mo di teribawa sa mamatay katsawan. 甚至为我们死在十字架上。 Ikaw nomi naman dito katsawan. Matsay mo tamo sa tiso na tiyakin ni Mother Porta Jika. 面对这样的爱，我们还能计算什么？ Na matatawa pa po dahil sa mga kilibak tanusun. Ano ta si kisaman? 在这个充满不确定的时代， Ita naman ito sa jiday. 我们不应该成为计算权力的祭司长， Bila ito na ikaw namin ito maraka-parakalaya kisang-kisang to ilatan niya mali. 也不应该成为计算代价的门徒。 Ito namin ito na maraka-sasal Yesu kaya kisang-kisang to makuda-kuda kakamalia. 我们应该要成为那名女人， Wala ito na namin ito na timatawabayan. 用我们的生命、时间、金钱与一切， Semata nasi na kinanitilan ta jika ta pinso ta sausayan. 回应那位毫无保留爱我们的主。 Kemula ta ini kana pagputujuan to kilibat tisun at yakin at atsamas. 因为能够在这个时代站立的人， Asa bakaya na malintir at sa maliwatan na matu sa jiday. 不是那些拥有最多的人， Hindi ka mawala sa na isuap isotan darayalewan na naman. 而是那些愿意将一切献上， Mawala sa selain pagkaugaw to na naman. 完全交托给神的人。 Papulat na pagkaugaw to atsamas sa. 愿我们都能够学习成为那无名的女人。 Wala din na naman akituro to imadyaw babayan. 让我们一起来祷告。 Ari ka inuri. 主耶稣，谢谢你在我们还做罪人的时候，就为我们死在十字架上。你的爱没有任何的计算，没有任何的保留。求你赦免我们常常用小心的眼光来计算你的价值，用失礼的态度来对待你的恩典。愿圣灵在我们里面做更新的工作，
打破我们心中那个计算算盘，让我们能够像这女人一样，毫无保留的来爱你。在这个动荡的世界中，求你让我们成为传扬和平福音的使者，用我们的生命来诉说你的荣美。奉耶稣基督的圣名祷告，阿门。阿门。回应诗歌台湾圣诗第261首，斯奈达三比嘎，伊达鲁萨伊达，乌纳布鲁嘎杜伊达，阿里嘎查里，我们唱2遍。奉献，我们请一起按指示来服侍。好，台湾圣诗在185首，斯奈达三比嘎，伊达达伊达阿达布鲁嘎多利玛。啊。
天上的父神，亲爱的天父，我们满心感谢赞美你。主，我们今天来到你的面前，主，我们要在我们的财务上做信实的人，并且有智慧的管理我们的钱财，也运行在主你的事工上，并慷慨的运用主你在财务上给予我们的昌盛，使我们的奉献能够成为教会的建造，成为福音的事工，并成为主你的祝福，也能祝福他人。主，我们感谢赞美你，祷告是奉主耶稣基督的名祈求，阿们。阿们。周报报告，我们请林永斌长老来服侍。大家平安。好，请翻开我们的周报，咱们出来了看周报。第三个是安娜的店里做满大概是阿妈的路，就在这边呢，去那部就我们嘛不走，10 hari mawatan. Na pada mai dulu kaya sesuatu di zaman 10, na kitokai, na 20 sa aman siwa. At so ito di chukasi, zaman 10 sa amas pada wando siwa dai, 50 aking-king, di zaman 5 sisi makro madalala. Na pada mai dulu kaya horulungan, di zaman 5, itong siya sisa na suri. Na reha horulungan at isang sanisyo zaman 10 aking-king, 50 sa rusaidan. Nareha wawawian, ijo man 40 sa marusa, ijo sepaca pujul, sa sepaca puluh aking-king. Ay ito mga susung asin siyo, ijo marusa, rusay da aking-king, ani siyo man siwa, unmay sa rawatan aking-king. Ado ada katibihay, ada dokumen siti, mata puluh, sudah. Ado nareha ko katibihay, nututulun na siya dokumen, ijo man 20 sa amaspat. Ka cuma wata king而且呢多是kasensen多大目的馆林华志不久李静玲不久蔡美琴不久李正生不久吕美花不久陈一善不久你就要慢那么那king一个不久如果一king林华志不久蔡美琴5不久关思成5代韩秀芬5不久陈一善不久ijo man 5 na king ijo awala sepaca pujul sa 5 dan ijo na kansya king Li Jinling 5 dan蔡美琴pujul关思成pujul林江花pujul ijo kalau pujul sa 5 dan ijo mas sepaca na king sa nutup tena jo ta king ate sa sanicho ijo kelola pujul 10 sa 5 watan 31500元还做我那家第三部啦，第三个是修改，但不做了我家生鲜，那么新路第二个就是么？我哋修改嘅咧，但係我哋修改啊厲害，做路第二個就是麼？都是8點嘅咧，做啲我那上路處理是1公民，禮拜2是2公民，禮拜3是第3組家庭禮拜。禮拜4，我哋聖餐一點西上去的，禮拜4晚上是聖餐。就我哋基本上一段小會，啥一座的神來，基本上第5座神來。禮拜5，就受難日，都打咧，受難日的奉獻和板凳，禮拜5，我哋處理是第4組家庭禮拜。禮拜6。你就打社區服務，社區服務，no 7點，你就係Purwangan，就Purwangan是penting的Purwangan，就這部分青年會、青年會、婦女會、兄弟會，我們一起去哈。no 禮拜天是復活節，5點半禮拜，感覺給你。
综合球场，就是天主教前面那边，那个要献诗的是青年团契哦，所以青年团契要准备，那个是我们这个礼拜的过程。好，礼拜天的就那打那麦，那打那麦，大家打鸡蛋是青年会哦，青年会负责青年会负责那个蛋跟那个早餐，早餐是一个人是60块钱，要120份，120份，蛋是200粒，200粒，我们那种的青年会，出门啦都需要一休干，我们不要唱卡拉 OK， 也没有什么这个机会烤肉，停止休息这个礼拜安静的领受去纪念我们sinapen da Malayalay sa ulatan na kipapalima wa pula ta itna talatas sekalian。好，我们看礼拜天的，那你就10点了，打雷喊10点礼拜，以模拟学校我那里19，主要是膝盖杨子迪指示，后里乌罗嘎李正彦弟兄，后里丁丁曾延成指示，周报报告曾延成指示，这个10点礼拜的。诗歌赞美领唱是青年团契，献诗是诗班，音控高礼琴弟兄，插花第3组，读经是我们青年会青年团契，招待是传道组，主日学的教演是第5组，信息分享承恩，老师有课题、子题、圣文、如君。Juan no kadang-kadang 6点半，我们那里就6点半没有礼拜6点半没有礼拜，所以我们孙年会的祷告就停止。那长子10点，那个9点半还是要来长子祷告会。你说你就你讲就等于哪个团契吗？都没有好。大家说过，但是是对你们的多3月份的经济诗篇。46篇第1节，阿里斯的教练什么果？上帝是我们的避难所和力量，是我们患难中随时的帮助。来做开罗啊，什么？下个礼拜我们奇文停下，改为10届马上新木罗巴里嘎诺斯马斯。Malay ketua kilo keluar semas, acuak masih ada Thailand Singapura, tu kawan nak kini yang maju. Jual tu dakwa, jual kalau terkelar lah, lu jual lu kena kerja, mau nak tinggi, dia ambil tu sawah, siap lipat ikan tu. Kasih pasal sekarang dan Indonesia, dakwa masih Thailand Singapura. 那什么协议都是台南升学类的某些都是台省的哈。然后今天下午2点，这个马家区镰刀网，我的他妈的水门教会这个宣教80年接力祷告那长智会或是弟兄姐妹干部如果有时间的话去参加水门教会水门教会在哪里？你们知道吗？你们不要到那个中心中心内在河坝在河坝那边你路过的时候顺便带钱，以豆有开的哪里带钱？面包店进去礼拜1到礼拜2，第苏拉博士在修炼博士参加总会的慢慢的星期五这个法案的讨论。Saat sepakat adalah jalan di Sudah Boksi. No 星期2的模拟补习要到泰武教会。泰武教会在哪里？对啊，那个泰武教会已经灭亡了。波兰路是教会要不然你去泰武的时候山上有教会了，那个没有人。波兰路教会
教育施工部的定期会议。还说说了做了巴斯马拉万，还说在市场上不是都已经报告了哈，包括到我们的复活节。4月5号星期日，马上要打离开，我们有定期长执会跟小会，大家大节参会员的祷告，大家关联不讲说讲试试看，就按照那么这个把这边，除了王启生弟兄之外，还有谁？都很平安吗？好，感谢主，我们大家都很平安。也不要说马老师把什么话讲试试看，阿门，要不要？公祷，我们今天要公祷的事项有：一、感谢上主这一周以来的带领；第二个，今天是台南神学院的纪念主日，请持续为学院的校务、教员、学生们代祷，也同样的继续为总会、中会及教会的各项事工代祷。尤其是我们下周的受难周，教会的各项聚会及服事人员的代祷，同样的要为身患病痛的弟兄姐妹、自己和家人代祷。最后，我们要为3月份生日的弟兄姐妹们做祝福的代祷。请3月份生日的弟兄姐妹到台前。主日学有人去通知了吗？好，我们请稍后等一下主日学的学员。我们在同声公祷结束之后，我们由牧师做交托的祷告。主学哦。好，我们一起来低头做同声的公祷。阿里嘎多利。主啊，我们感谢你这个完全的爱，无论在工作、在生活、在家庭光环之上，都上主对我们的爱的在其中，我们一起献上奉献。我们今天是每日在一起，同样的为台南神学院的纪念主日献上赞美。我们将继续的做主的神学院的校务、教员及学生做好的生活上在求学上有丰富的光彩，我们同样的在为教会的教育以及教会的各项事务献上求助，也是为运行在这个事业当中祝福带领服侍都是这些事工。我们同样的为下周教会受到中最新的聚会服侍的人员也将与法主的线上求主互相保护，求主支持。最后，我们要为社保平台的弟兄姐妹们、自己及家人来献上，求主继续带领我们保守，尤其是这个月3月份生日的弟兄，求主与家人更是在我们的心上得到宝贝，靠着主耶稣基督的求。如可以我看到的这么少一条流，我有在那没带到做呢，warung lingau kiong kiparang ito na sunday so mana singsungan ni sokay ichiukay katayo dito so kiukay slapay tayo siunan siu. Kaya nakamatsaman naging mintiyaw doon sunang mo tayo so asin po na kanto
sangka subung amalka suara. Piau ngamen isang samayamen piau barang-barang zaman kama cemas mula su tawlaki wala su ismai. Ya kena inuri apa kau apa dangatan Yesus Kristus. Amin. Amin. 颂荣在台湾圣诗第250首，是那一达三比嘎一达卢萨一达阿杜利玛。我们请下周要服侍的事工到台前接受牧师的代祷。 因为太大的学长，所以我也是。然后今天因为不知道嘛，因为不是有跟他们接触，他们才知道。今天是好，大家平安。谢神有今天这样的一个机会。包同学他是我社工系的学长，然后他社工系毕业之后，先回马来西亚，故乡，然后7年之后呢，又回来读这个台南神学院，所以表示也很喜欢我们台湾了哈。那我就请包同学自我介绍一下，还有他的夫人。大家平安，我是包张慧，今年倒数3年级，然后从马来西亚来，然后36岁，然后是我的太太，也是马来西亚来，然后叫温乐意，
很开心可以参与在台湾族的礼拜，这是我来台湾那么久第2次参与台湾族的礼拜。对，第1次是在早上6点半，第2次。好，就很开心有这样的机会可以跟大家一起来敬拜神，这样子也很开心认识大家，谢谢。我的夫人要多介绍我，温柔可爱，还有同一个省吗？不同，我是沙劳越人，他是吉隆坡人。哦，一个比较土，他比较现代，对，网络是有研究呢。对，我们住宿上比较多，原住民比较多啦，我们那里，所以他们对沙劳原住民也很多，所以他比较多是住在那个没有树上，住在柴屋仓库了。对。然后还有想要了解什么？目前还没有孩子哦，因为我们还在读书，所以可能等慢一点，等上帝。毕业之后，因为我是自己来读的，就是没有中会跟没有教会差派我，所以我就比较自由，就是毕业之后我可能要自己找教会，就也有可能在台湾，也有可能回去，就是看哪里教会愿意聘请我，我就过去这样子。好，谢谢大家。这次的这个什么伴手礼哦，真的是参加公益了。欢迎光临。好，还有什么需要报告的吗？没有吗？有吗？好，这里蛮齐。好，大家平安。我这边代表那个信仰培育组。我们最近有在做那个玉山神学院长子信徒神学班的开班的那个调查，但是到昨天看那个上去投票的只有16个人。我们的长子占50%，那我们的一般信徒占25%，所以我们的长子加油哈！我们目前投票的人不到10个人，所以加油哈！我们的投票截止到31号嘛到这个月底结束。你们的每一票都很关键那能不能开办这件事情真的，当然是摆在祷告当中，但是大家投票上去也很重要那我们也希望来看看大家的意愿也希望神能够成就所以我们也继续为这样的事情来祷告。好，以上报告。还有需要报告的施工吗？好。没有吗？没有吗？诗班练歌好，所以你要诗班留下来练歌。好，如果都没有的话，那么人数多少？78人。好，感谢主。那我们起立来布道平安，起立。愿在上主的带领之下，在接下来1个礼拜，有上主满满的恩典与大家同在，平安。